akambe ya Quran kila ndo mata umana kana siana mbingi sia atui sibunde we kuthukuma siana mbingi sia atui siese what is business siana mbingi sia atui siese what is kuamuka kwacha wendete kuthukuma wendete kwethia wane boss kana kaukamukie kethia kwa kuya thukumi kwe mateleba kwe kila kindu I mean mundu zui mubingo ya biashara we mubingo ya biashara ambeanie nayo ba we mubingo ya biashara amebiye ku we mubingo ya biashara kana atayo onandezi kweka masabu mai baita chao yani ajui dezo mana siendu sia madambosu kwa huyo ndo lame kwa siya yafunguliwe biashara afanyiwe nini iyo haiwezi kani kana kamukie kethia kamande iwa mali kani kana kamukie kethia sima kamande ya mali kena kila kindu kayesi udhukuma kayesi kayadhukuma maisha ni ona kayadhambia meiyo kwa mondozu we mwabi uwe biashara amebieba Nyogo tumene kuya hata musiai as much as to manda mali as much as to manda yasiana sito nondo besa ile to manda kana mali la seinge mamanda umanda mali yasiana siaku umanda ya uimanda yasiana siaku lakini no sio kaibunde sia edani biashara kuna jaribu bunde siana siaku biashara edani bala uma sia ambesa jaribu woni siana siaku nzia siaku manda mbesa nikana we the just in case kana ka uno ke tegeme just in case kana ka uno ke mandie kana ka ukabingu ya we with the no katone ku manage we su kana with the no katone orani we at least with the no katone kwenye kakindu bandu ba kuikalandi ku katedia bandu ba kuikalandi ukakatume ya mbesa ukakaibi ya nombo ukakaibi ya bisi wasiana ukakeki ya shopping kenda pocket money ukakatume ya no aiwezi no mpaka asiye itubunde sisiana kuika maundu asiye itubunde sisiana kuthukuma asiye yalamwe biashara ni bunde sisiana sienu mabiasala nondo asiye yangi mema biashara ni mono siana sio yesa akuandikwa bandu niki nondo biashara we mbesa si andu asume da ni millionaires kana kuka iko nidi kuandikwa lakini anataka iko nidi kwesa